nta kintu na kimwe cyafita washingiraho yaho koresha umwe yashobora gutuka umugabo mugenzi w'ijunja n'ijambo ngo nimbwa ngo numuntu wimba yabitutse ndicyo ndashaka kuba naravyibagiye reka nyamba murusha amafaranga yatutse simbizi ujya mugabo w'ijunja n'ijambo ngo numuntu wimba nyamba murusha amafaranga reka na amafaranga afite ya koresha umwanya asumye amafaranga ya simbizi bega buryo urazi yuko bagiye nk'ahantu simbizi nakoresha umwanya bakavuga bati uyu munsi tugomba dufite abagabo b'ijunje n'ijambo tugomba duhe umugabo umwe avuga ijambo hajya ninde yavuga ijambo ninde urivuga simbizi niwe yavuga ijambo rega koresha umwanya ukuntu bimeze iyo abadafite burya bwanwa twamwita umugore twamugurira amajipo akambara amakanzu ukuri ariko binavuga yavuze ngo simbizi hamugura ngo amakotegisi n'amajipo ngo niwe ngo avuga nk'abagore atavuga nk'abagore ajye yavuga nk'abagore gusuma koresha ikindi kintu rero nkubwire impamvu manze nk'ibira kabanga kamwe tubanze dukubitira hakurya y'amazi cyo tugume hakuno y'amazi mbyira ikintu kimwe gusa dukore aho ushaka mani mbyira inkuru ya mushenzi ALVIN SMITH akitwara nka kurya umuntu w'umusore muzima twiteze kuza w'umugabo w'ijunja n'ijambo abushitse yarubatse biranga ahubwo kite gihe atobora ajya amapine ya Melanin boy yes nta utabizi bese bamenye bakine bamenye Hello everybody, hello everyone, everywhere you are. Another day, another chance, another beautiful day. People then call me and call Mr. Brock the first from into the bad. Yes, nongenda bayikaze ndanabatumira cyane kuri Akamo TV mukandi caca rico gwanyu mushikirizwa na J Code Mr. Brock. Nko bisanzwe simba ndomwe by the way mba kumwe n'umu invite. Guys nabaga kuni mukobwa asijyambe dukoranya benshi muramuzi. Aho yegeye atubwira ibintu bigiye bitandukanye. Yashikashimire cyane wowe wahisemo kurikana Akamo TV. Ntererano muri commentaire turakeneye turakeneye n'abandi ba subscribers benshi barutabo dufise kugira tubandanye tuba ibintu mwifuza nandi uzosanga ibintu nk'ibi vyiza atari kuri Akamo TV tuzogerageza kubasesangura umunsi kuwundi tubaha exclusive news ziba zihari yese ko bisanzwe bafise umu invite mwamubonye nyuma ya kamera n'umukobwa mwiza by the way ntawo gaya bari muri commentaire mubivuge guys mubivuge n'umukobwa mwiza ewana umurundi kazi umunyarwanda kazi adatera amazi kabisa nuko bikashimire cyane wo dukurikana uri mu Burundi uri mu Rwanda uri hanze y'igihugu uri kure cyane muri Canada muri Saudi Arabia muri Oman handi cyane tubabwa turabakunda muri abantu bacu kabisa tukana muri kaze ndanamwakire kuri Akamo TV anabibwire ko batakurikanye ikiganiro cya mbere anyway anabaramutse murakoze cyane kintu cyane nashaka kubabwira nongana bwiye ko ndabakunda cyane ndakunda cyane abantu bankurikirana kandi muze murananira n'intege kuko ngiye kuza ndabaha ibintu bishasha gusa ubu gutwika ndacyane cyane ubu twimirije ibihe by'impera y'umwaka reka bane ibintu zo bisaza kabisa ku bantu batari muzi turi kumwe na Dodo wo mu Burundi kazi ariko avuga ikinyarwanda turashaka kumenya igituma abivuga cyane hama tumenye ko yataye imico nakaranga by'igihugu ikintu nova nakoze mu buzima bwanjye gute umuco nakaranga ku Burundi je ndi wa undi nyine ndi umurundi kazi ari kariki yes adateye amazi kabisa uranaberewe by the way thank you kubera ko wambaye ikoti turi mu bushuhe turi kuri 30 degrés Mujya ukuntu biba bimeze baca umugani mu Kirundi bati uko wakwica style wakwicwa n'umusonga subiramwo ko aho kwica style wakwicwa n'umusonga ugapfa why eko nyine uremera none wo kumbagije kubera iki wambaye harashu turazi ko ubujumba Eric Mavema ishushe ni très chaud kabisa none yego kwiki nambaye ikoti kandi tuzi ko aha turi hano hashushe aho kwica style nakwicwa n'umusonga kabisa uweruka waratubwiye ko ibintu bijanye no gukunda ko batipe mu Burundi no mu Rwanda tubwire ko mu Burundi mu Rwanda bari serious cyane pega ndashaka kumenya wavuze ko bari seriye bo barakuriye imeze gute canke wasanze muri gahunda ari original
rero uvuze ikintu kijyanye na sex ho jewe nawe ubwiye ko je ndi umuntu witahuye kabisa ndi umuntu witahuye pe urambaza uti impamvu niye none urambaza uti gute je naritahuye ni wa muntu ntanguye kubona uri kuzana mu yindi nzira uri kuzajana muri sanse nyene jewe ntari mutu reka blacklist nyene bisigura ko umuntu yitahuye adatanga mu nkuko abandi babivuga uja uburga waritahuye wowe nyine Imana yaraturemye dushira ku isi wowe nyine umaze gutahura n'impamvu washyitse ku isi kandi atakintu na kimwe waguze atacyo wahaye Imana kugira gushire ku isi wici utabana n'impamvu uriho kandi n'impamvu uzabaho ku isi yego kabisa. Uheruka mu Rwanda kumbure waramaze igihe kitari gito warabonye ibintu bigo bitandukanye haba muziki ndetse muri cinema. Duhere muri cinema wabonye gute ibintu byo muri cinema navuga utubwire difference iri hagati ya cinema y'u Burundi n'iyo mu Rwanda? Oya cinema y'u Burundi yo mu Rwanda biratandukanye azi impamvu bitandukanye abarundi tuzima vuba yego ariko hariya mu Rwanda impano zabo barazishira hayi yego barazizamura nyene kandi akaba arizo nabatunze ntibazifadikana n'ikindi kintu ari impano niyo mpamvu uzona amasinema yo mu Rwanda bafite iminsi bayisohorera hari n'igihe zisohora ku munsi kuko baratahuye yuko impano yabo ari inabatunze yego kabisa. Ariko turafise yuko mimikaye bamutumye gukina mu Rwanda sinema ya King niyo yabaye ya mbere mu ndwi zibera kwije umuriyoni mu gihe kuva batangura sinema batari bwakwiza umuriyoni mu vyose ariko Lorena barofise kubera mimikaye no murundi kati why not tuvuga ko dukomeye para rapport y'abanya ubugushatse uvuga ko yabadugiriza imana? Yes of course ahubwo yatumye bashika kuri step batarashika ahubwo bari babonye icyamamare cy'umurundi kazi yego niyo mpamvu abantu benshi bace bagira ibishika byo kuvuga ati reka tuge tureme Mimiley ikintu yakoreye hari muri kiriya gihugu kibanye niyo mpamvu uzusanga rero ibintu biriko biragenda ariko utabitahura ntubara ingene vyagiye kabisa. Waravuze ko abarundi bazima vuba muga mu Rwanda turafise abandi baririmbyi benshi abaki tuzi bazima haba Riderman nabo nakibomo ni Riderman cyangwa ni Amajido Black ubu no gukora ibiganiro gusa wowe ntitwavuga ko yazira erega hari ikintu kimwe duba duke gutahura burya impano yawe ni impano yawe yego burya niyo baramufotsinze kuja mu byo ibintu atari impano ye yategezwe kuzima vuba yategeza kubiva yego burya impano yawe naho ugira ikintu uzima yego ubaza yuko abanyarwanda twe baturushiki ibintu by'umuziki n'amasinema ugerageje kuraba muri rusange nuko impano zabo baziha agaciro naho hazi ikintu kibaca intege bisobanura ko naho hazi ikintu kibaca intege ntibigera bagiha umwanya mubwo mu Burundi haje ikintu kiguca intege ngo nyine uba wazina canke baturusha bajya ba Jackie bavuga ati je nasambanije n'abahungu ijana oya bajya baje kinabo umva zijya n'imano zawo uriki imano y'umuntu bitandukanye mane reka Jackie uzi impano ye afite nuko Jackie naho yogira iki nta kintu atinya kuvuga ngo nuko ngo ni kubera ngo abantu kubera iki akora ikiri muri we yambara ibyo ashaka nyene we nyine abona bimufavoriza naho bamucinaga avuga ati turiya mani niwe nturi muri jewe je ni jewe je ndi Jackie umaze kwimenya ati nk'uje yavuze ati dodo je ndi dodo munye yuko ndazoza ashaka kunzimiriza impano yanje cyanke izina ryanje ngo arishire hasi ntibizigira bikunda je namaze kwitahura uwonde kabisa bamaze kwitahura comparison duhaye utweretse yuko abanyarwanda bari hejuru cyane mu mande zose baturusha kira kiti muri entertainment ariko ndaje kumenya mundi turafise abantu benshi bitaho umuziki banawukurikirana ubona hogo wiki kugira uno muziki wacu natwe uje ku rugero rw'indi muziki ahubwo ikintu mu Burundi twasaba n'abanyagihugu bose ndetse abene igihugu twese dushigikirane yego gushigikirana ubuvuze gute mu buryo bubu hari ukuntu tuba dufite defo ukabona mugenzi wawe hariya ubunyashaka kuzamuka uragira beef tuvyite beef ukabona umengo
ushaka kugira bifu ushatse kubigira ibintu bya danje burya wapi ngo ntacamaze ngo ntacyo azovamwo ico nyene ariko kimufashe kugira abe ico kizamuzamura yego kabisa sikoro ko abarundi badakundana turakundana cyane yego ariko tunashigikirana yego dushigikirane muri vyonse ariko turafise bakoresha umwanya turafise ndibagiye batandukanye bavugira uno muziki wacu kandi batumugera kure cyane ndetse n'imbiyo ubu tuzatwara zuga ku mipaka twaradugije amanutse nyamamiyo kandi uvuze ngo koresha umwanya manje iyo uvuze uri koresha umwanya numva naseka baje barujya mu TV numva naseka tu koresha umwanya umugabo muzima akabwira undi mugabo mugenzi we ngo nimbwa aba afite icyo yabikuye kuki nyine afite yabikuye ko donc arashaka kubusanga yaramudekoneye mu kintu akamwitimbwa asa n'umwana nta kintu na kimwe cyafita washingiraho yaho koresha umwanya ashobora gutuka umugabo mugenzi w'ijunja n'ijambo ngo nimbwa ngo numuntu wimba yabitutse ndivyo ndashaka kuba naravyibagiye reka nyamba murusha amafaranga yatutse simbizi ujya mugabo w'ijunja n'ijambo ngo numuntu wimba nyamba murusha amafaranga reka na amafaranga afite ya koresha umwanya asumye amafaranga ya simbizi bega burya urazi yuko bagiye nk'ahantu simbizi nakoresha umwanya bakavuga bati uyu munsi tufite abagabo b'ijunje n'ijambo tugomba duhe umugabo umwe avuga ijambo hajya ninde yavuga ijambo ninde urivuga simbizi niwe yavuga ijambo koresha umwanya ashobora gusumba ijambo simbizi koresha umwanya tuvuga ijambo wowe uraba ibinyamanya chaka nta binyamanyama wisunze iki muvuye ko koresha umwanya batomuha ijambo basi koresha umwanya burya ni ibintu byinshi namuvugaho muri kano kanya byinshi cyane yego nk'ibiki kuko amadega reka bazi umugaya ngo yambara nabi ngo arasundura utwana aratera style koresha umwanya aratera style vraiment icyo cyo muhoye ariko afite umunwa ndugu yangu nuwo munwa nyambari wo mumukundira oya banzura indira ikintu kimwe yarafashe avuga ati ngo apana ngo ariko avuga kuri simbizi ngo apana ngo burya bugugu ngo bwa simbizi ngo yigira ngo umusesanguzi ngo agize iki ngo yigira umusesanguzi ngo kandi ngo numusinzi mu bisanzwe mu majambo make ngo yavuze ikintu ngo abanza ngo kunywa ngo ibiyayura mutwe ngo kandi yavuze ikintu atanyoye ibiyayura mutwe ngo nihavuga ngo ibintu ngo bifite notion ngo ariko ngo bifiteho notion ngo ariko ngo iyo ngo atanyoye ngo iyo ngo yanyoye ibiyayura mutwe byinshi ngo aradedemba ngo aradebagura umugabo muzima abwira umugabo we mugenzi we ngo aradebagura mu kiganiro ariko abarundi tuba tunasekeje nk'abantu bitoye bagatora bagashira mu bantu ngo koresha umwanya ngo agomba ngo gusanga kuzamura ngo impano ngo y'umuziki w'u Burundi ujye yakora iki yazamura ibiki umuntu agenda no ku mbuga akifotoza yambaye amaboka vraiment mu muco w'u Burundi ariko arabizi reka mane icyambabaze ni kimwe yagiye kuvuga ngo simbizi ngo hanywe ibintu by'ibiyayura mutwe ngo nawe wumva ni mama w'urumogi ni papa w'urumogi hana karima ni papa w'urumogi koresha umwanya ni papa w'urumogi ahubwo icyo mbona bazomudugiriza impano ye y'abanywe biyayura mutwe koresha umwanya yego bamushingira niyo business bamujane muri Jamaica reka ariko ni papa w'abana ni papa w'ibiyarura mutwe yego kandi wewe ico anagiriza simbizi afite abana benshi yavyaye nyuma bakakoresha umwanya ntabahari rega simbizi afite igikundiro kandi ni afite igikundiro bategeze gufita abamukunda bamwirukaho hari umukobwa wigeze wumva yirukaho bamwirukaho yego uramushigikiye ndamushigikiye ijana ku ijana bamwirukaho kuko n'umugabo w'ijunja n'ijambo kandi myiza
avuga n'ibintu bisobanutse niyo mpamvu abakobwa benshi usanga bamukunda Simbizi yego mubaje kuduraga ukwemera Simbizi oya jewe ndi muri wa wundi bitahuye si kuvuga ngo nakwemera oya je sinavyemera kuko je sinagenda kumudiraga reka nawe ntiyaza kundiraga kuko ari yubashe ahubwo nibo baza kumudiraga mbe koresha umwanya we ngo niba adafite abakobwa ya abana babisikanya mujinagaye umuntu n'urugo rusa n'urwamunaniye umugore we yamunungitse muri Oman tuzi ko baca amafaranga kuko yamunungitse kugenda guca amafaranga Ega mani ukuntu biba bimeze navyuzi ukuntu bimeze koresha umwanya koresha umwanya ni wa muntu adafite ibitekerezo bizima adashobora kwitahura uwariwe suzi ko afite moto ego ndabizi koresha umwanya afite moto ariko n'igitoro kiramunanira kugura wenyine arashobora kuja imbere ya kamera akavuga ati ngo jewe ngo nguze ngo nigikinju ngo ndagenda ngo nta gahunda bafite ngo ntegerezwa kuyizana ngo ndayikore ku mutwe igitoro cyose ngo cyashize mu moto umva nta gahunda afite ajani yatagomba kuja umva agiye atagomba kuja gusa kubera icyo gitoro cigikinju gusa umva afata gahunda zidategekanijwe mu majambo make ntiyitahuye umuntu ashobora kuvuga ati ni afite 25000 mu rugo aba ari umuntu w'umugabo avuga ati madame ngo nzanira agafanta hariya aba ari umuntu 25 muri bino bihe turimo ikiro cy'umuceri kugeza kuranga 5000 none 5000 muri 25000 uraguze ibiharage uraguze ikiro cy'umuceri ingi isukari ivyo havamwe ibintu bingana 25000 urasoma ukaje ngo umuntu w'umugabo ngaho ngo afite amafaranga mbega ni kubera iki gikinjo cy'igitoro cyamunaniye kugura imoto ibitse mu rugo urinda kuba waragiye urayibona oya rega ni wayavyivugiye nivyo yavyivugiye usanga yarafeki jewe sindi kwigira umusesanguzi ariko je nanje naravyumvishe ico kiganiro cyanyuzeho yego kabisa ariko nubwo uri kuravuga koresha umwanya umuntu atakina ariko yofasha mu muziki turabizi kare mu batatse abanyarwanda babwira ati stop haruga ari mu bubatse amamika badomba yarabazimishije arabazivya kugera nino saha shobora kuvuga ko tukamwubahuka ukamukora mu mutwe katacha ari karafasha mu gihe wewe ataryama ariko arategura ngene muzika wundi watera imbere none ari gufasha iki ari gufasha iki niba yarabazimije wumva abazimije wumva kandi ngo niwe yabazimije okay sikosa ntiryoshe uyumva kangahe ngaha mu Burundi uyumva kangahe nuko rega abantu bubu tugerera ibigizeho sikosa hashize igihe kinini ariko igihe kinini mukagenda Berisimari ya mwarayifiringa ino ariko nayo yarateye agaciro hari indirimbo z'ibihe byose indirimbo z'ibihe wayikuririmbe woryohe nawe arazogirimbira ariko nawe ufise Tingerageje kumviza numva koresha umwanya umuvuga cyane biteye ubwoba kubera kumuvuga cyane mu afise cyo mufa bimeze gute nje ko mishumwa nta kintu nakumwe dupfa kandi nta nicyo tuzigera dupfa ahubwo je icyo muhora ni kimwe gusa iki nuko ashira ibintu by'uburofa ku mashusho meze none nko gufata ukitora umuntu w'umugabo kare rega koresha umwanya ukuntu bimeze iyo abadafite bujya bwanwa twamwita umugore twamugurira amajipo akambara amakanzu ukuri ariko binavuga yavuze ngo simbizi hamukura ngo amakotex n'amajipo ngo niwe ngo avuga nk'abagore atavuga nk'abagore agiye yavuga nk'abagore gusuma koresha ikindi kintu none nkubwire impamvu ibintu byose koresha umwanya ukuntu bimeze we nyene yahito yavuga ati ngo umugabo kama ngo utagira amadeni utagira ibibazo ngo wose umugabo wabwo ngo arakoma afite ibibazo n'ibibazo byaramwishe byaramumaze yi umugabo ngo dafite ngo nuzeye ngo dafite ngo ibibazo ngo si umugabo wumva ari ikomeje ngo si umugabo gute ibibazo kubera byaramumaze byaramwishe bako yisi atabibazo ufise byoza gute ibibazo biba bitandukanye naje bavuga bati ngo rega ngo dufite ibibazo ariko nitubihuje no koresha umwanya ubaza uvuga ko afite ibibazo ibihe byotuma
Abanyene yari ikomeje ubundi bwibazo biri mu kumwe. Kibazo cyambere afite n'umunwa wiwe. Burya umunwa w'umubera ikibazo. Yego. Cya kabiri nuko aza kuvuga ibintu adafitiye notion. Yego. Kabisa adafitiye ubuhanga. Yego. Nuko ariko igituma akoresha moya avuga simbizi kujya nuko yari yagiye kumufungisha. Bituma avuga bijya bintu. Rega kumufungisha ahubwo ikindi kintu kuki yabonye convocation baje convocation aranyika nka sora na wigeze kumubona. Yaranyitse na sora regenda. Yaziye umuntu w'umugabo muzima wemera wowe utinya convocation umugabo utinya gasho. Nta mugabo utinya gasho. Ariko yaritavye. Yaritavye ariko byagenze bamukuye. Ariko yari yabanje kuyeka yabanze kumuvura. Gahayo makuru ariko ni giki cyatumye agenda. Kandi hari ikindi kintu ese ni kuki iyo bari guciringana simbizi abizana nk'uruvyaro. Yabonye simbizi ari umuntu w'umugabo avuga ati umuntu ntago namusunga ntago namuhagararaho birebe. Avuga ati reka nje ku ruvyaro hagere no gushikira ku mugore we. Yego. Ariko babigarukije hagufi simbizi avuga ati je ngoma mweke ko nta umuntu w'imbwa. Chamburu. Yes. Shagomba kumufungisha. Ashatse kumufungisha. Nuko nyine avuze ati uyu muzi nta ikindi kintu kirekire namukorera. Nyine umuntu w'umugabo ufite n'impuhwe. Avuga ati reka mukureye. Yabonye yuko amande bamuca atawe yoro. Amande bamuca? None yo yakuraye. No hajya koresha umwanya afite amafaranga yawe. Bavuze ko afite moto. Afite moto none kuri muhira bimaze iki? Ariko iragenda yigurisha amari yigurisha ya moto irimo amafaranga menshi. Hegazo bavara yigurisha hari naho usanga ubunyine ndi ngaho yanayigurishije. Kandi mwe bwako nimwe mwatumye koresha umwanya agurisha parcelle. Ntabwo ugiye babikunda nyine yo kwigurisha tukamugura. Ubwo muzi mutekeza ibintu matungo yiwe yose ayagurishe. Mani parcelle we kino gihe ugurisha parcelle. Hajye uburyo ubwo nicyo n'igitekerezo kizima. Ariko niyo yari hago nubwo yitwa ikirofa abandi nawe ni ikirofa. Ni ikirofa. None kavuga ko parcelle ariyo yiguriye. None yayiguriye yayiguze kumvonye. Ayidandaza kumvonye. Ugura ikintu kikugikeneye. None wavuze ko yarongitse umugore hanze yagiye kurondera izindi zitanu. Ubwo ni wo murungikira. Urafyina? Yagiye kurondera izindi parcelle zitanu. Igitekerezo yaho umugore witora wenyine ukamuvana mu gihugu ushoboye kumutunga akaja kuza akoropera abandi yoza ivyomba amasahani ari umugore wawe wicubahiro hajye wumva icubahiro afite niki ujya mani mwiwe ujya n'umuntu wimbwa ujya nahavuga ngo nimbwa abandi n'umuntu wimbwa ahubwo rero hari ikintu mutaramenya kandi cy'ingenzi mukwiye kumenya ujya akoresha umwanya umugore we hajya yagiye hanze baravanye kera byavroye bari baravanye kera ariko acarondera abantu bashaka kugira bamufukire ibintu vyiwe bamuvuga bati yuko ari ngo yamurungitse ngo urumva ngo bakiri kumwe naho bavanye kera ujya bapfuye n'ibintu kajya gatongo muvuga yuko yagurishije kageni nako bapfuye kaga parcelle simbizi yabaho hari muri mu bantu akageni ko bapfuye yafatira akagurisha umugore wumva baragipfuye baravana hajye umugore naho yagaruka ni Burundi ntiyakwiteza ikore nyokiteza koresha umwanya nkoje rega koresha umwanya burya ngira abana banyatamuzi yagiye kumumenya bavuga ati umuntu umenya mubanye yagiye kumenya uko babanye hajya koresha umwanya ubona yambaye inyuma ariko ndani ni mbaya sana ariko reka tuvyitege ndaza garutse tuzabona koresha manye yahinduriye ubuzima ameze neza agaruka ngo ngo koresha umwanya ngikunda ati gute ujya afite abatipe benshi mani bamukunda ujya muguri kandi ntakiri kuri level imwe yakuna koresha umwanya ko koresha umwanya ahubwo ateraje hasi kubera imyitwarire ye ujya mugabo mani rega ntazi no kuhijambo wamubona yambaye nyine ubwo namubwiye aratera style vreba aratera style mino miss aratera style ariko urumva to ariko twobagiza ibiri muri we ariko ndani hojya ntiyambaye ariko yatubwiye ko ijambo yagihaye ubu mutazorinda kurimo yaragihaye icyo nacaraga ngo yarihaye ijambo ngo nta uzongera kuri muha ahubwo ni ijambo kandi yihe n'agaciro kwihijambo no kwiha agaciro n'ibintu bibiri bitandukanye yego
amenye uko yitwara yaho n'abagore bamunaniye vrima ikintu kuvana n'umugore ajya n'ikintu kikurekana yuko atanindera ugira ntibana neza ajya ya hama nubwo uri kuragaya KORESHUMWANYA yarafise parcelle ngahe Bujumbura yarigurishije kugira aronke imitahe yagwiza umwimbo ngo atinga imitahe reka ujye koresha umwanya ireve twe tuzi yuko afite parcelle yego ariko n'icyatumye ayigurisha twese turakizi ntawe utakizireka ni bya bindi nyine tuvuga duti mu burenganzira bwiwe ariko ntaze no kutubesha ngo aje ku masosho media ngo ari kutubesha ngo ni imitahe ego ireve ko yashatse ngo umutahe yego nuhe mushinga afite kugeza ino saha tuvugana no mushinga afite nta mugabo abura imishinga da uvuga ngo nta mugabo abura imishinga ahubwo reka rero tuje ku mishinga yakoresha umwanya ko yagurishije parcelle ayego idata tubesha yego twaravyemeye yaratubesha ariko twigize nk'abavyemeye ariko nyine twase kugaragaza ukuri ariko kuri twari tukuzi turakuzi n'impamvu n'ivyakoze impamvu byose twari tubizi ariko twaravyirengagije nta majambo nta birebire turi kubivugaho ariko rero natubesha natwe bwire ati umushinga yabimajije ya parcelle amafaranga yakuyemo n'uyuhe ko dushaka kumenya n'uyuhe kabisa nuko wowe simbizi kora muvugira cyane donc yaguhaye ivyunguka canke waramuhaye moya mbili bimeze namanika amaboko kuri ico kintu jewe simbizi ntawe nzi koresha umwanya n'uwo mwumva ntawe nzi ariko ndaflowing ndabakwirikiye je noho nabandi mu Rwanda naguma nkurikirana ivyabo yego ariko rero muri ibyo nakurikirana nasanze koresha umwanya mana amakraption y'uburofa ibiki byose man ubyihorere basi dufatire kuri none nkajya nkahimbaza vrema himbaza Ange Delice ona bijya bintu yagiye kuzara postinga kubera ko bitakiriko niki cyatumye abisiba nta bikiriho ko yagiye gupostinga umwana wa Simbizi niki cyatumye kugeza iri no saha bitakiriho niki niye mpamvu ese yashatse ku Jesse mbona man ujya mu tipe man ariyemera byihorera ariyemera sana byihorera ujya ariyemera ujya nitwo ni photos yakanye nitwo nahagarara hamwe ujya wapi man je umaze kwiyemera jewe cyane tuba tukiri kumwe kubera iki ujya mu tipe man ariyemera ahubwo rero nta muntu n'umwe muri bajye babiri nta muntu n'umwe nzi kandi suvuga ngo ndikubwo shigikiruyo je shigikira ibikorwa bya buri muntu burya Simbizi nawe nuko numvise afite ibitekerezo bizima kandi n'umugabo w'icunja n'ijambo yego ibitekerezo byiwe urabona ko bizima ariko koresha umwanya kweri kabisa nuko twayaze vyinshi ariko imbere ko turangiza ikiganiro cacu ndashaka akajambo kamwe kuri koresha umwanya nakandi kajambo kamwe kuri Simbizi turangiza ikiganiro cacu akajambo utuma kuri koresha umwanya akajambo navuga nuko abantu tuba dukwiye kwitwara uko turi man manzi ndembanze nk'ibira kabanga kamwe tubanze dukubitira hakujya amazi cyo tugume hakuno y'amazi mvyira ikintu kibe gusa dukore aho ushaka man mbyira inkuru ya mushenzi ALVIN SMITH akitwara nka kujya umuntu w'umusore muzima twiteze kuza umugabo w'ijunja n'ijambo abushitse yarubatse biranga ahubwo kitagiye atobora ajya amapine ya Melanin boy yes nta utabizi bese bamenye bese bamenye ego Melanin boy rero kama yamuteye ubwo kuko yaragiye no kumwitwarira hari yanye kwizone hari ya mwirohero ego ariko rero abahanzi bavuga bati reka nitwabigira birebire bashuti bacu mugoma musevye izina muhava musanga izina ryanyu nyine ryasibanganye kubera uko muri kuvyitwaramo ariko rero nabo ntiyacyaja ku social media ngo ari gusaba imbabazi ngo nukuri ngo mbabarira wowe uri umuntu muzima wiyemera ireve gusa imbabazi ni kimwe ariko no kwihagararaho n'ikindi ngo mbabarira ngo ibiki yari kwihagararaho nta muntu yari kuza ku mwaka icubahiro ahubwo ahonye babyita kwikura kwicubahiro wowe nyine ihagararaho bavuga bati nta mvura idahita yari kuvuga ati nje ndabikoze
homba hoboke vyume vyumye bizahera bizarangira je nta bintu byo kugenda kweskiza ngo none ngo pardon Ese mbene gutinya gasho turi kwisi uraja mu gasho ariko kandi turagenda kandi tukavamo yego kabisa nuko nari nakubwiye akajambo kamwe kwikoresha umwanya nje twibanda neza koresha umwanya ni byo nyine cengo byira vya ALVIN SMITH na Melanin Boy nivyo mvuga ati simbizi akajambo kamwe tube abantu b'abagabo twebwe nyine twibaho icyo turi akajambo namubwira nuko nyine yakwibaho uko ari nawe akabona ko ari umugabo w'ijunja n'ijambo nubwo atarariramutswa yarigiye mukije yego ntawe karamubwira ngo ni umugabo w'ijunja ahubwo ni wavyiyita ahubwo kugira rero twebwe turimite turimubone ni yubaka izina yego kuri we nyene amenye uko yitwa n'ivyo avuga je mbona nyene rega bujyanye bavuga bati iyo wigize igikutso bakuyoza umwavu yego areke kuguma adiringa mu bintu by'uburofa mu biti ahubwo nagira ishingiro nafite ishingiro je nyene navuga ati je bakoresha umwanya ko ariko ashaka kusebya ashaka kumbeshira ashaka kuko ishakiye anyitanga kuko niyo nimitanga niyo mukitanga kuko niyo namushobora yego avuga ati je vraiment sinaguma ndiringa ujyaye je muye mbona atakigenda kurangiza ndashaka utubwira akajambo kamwe muri rusange hama turangize iganiro cyaje niji murakoze cyane akajambo kamwe narangirizaho nuko bujya rero jewe mba ndi ngaha ntuje ncecetse hajya je mbazi ibintu byinshi ndugu yangu kabisa jewe ngiye umva ngiye sindi kwigira umusesanguzi ariko mfite ibintu byinshi mfite ko makuru kandi nzi neza ego aha mu gihugu cyacu muri aba artiste bacu ngaha bo mu Burundi abenshi basigara arabatinganya kandi ntukimbaze ikintu kirekire ni ikintu uzukimbaza ubutaha the next yes uva ico kintu ni ikintu ngiye kuzaguha ubutaha amakuru yacu ni bintu ahubwo nabimbagije je ncamaguruka negira atinga canegera pe kabisa kana gushimire cyane yes kabisa ariko ndi Mr Black kuri micro ya mbere turi kumwe na Dodo inyuma ya kamera muramubona ko imbere ya kamera turabakunda cyane ciao bomba clad